Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Binyandeti ni wenda enenthi kuthuima muno atongo yalame usakua mwaka ukite nthini usakuani munene na kunyuva atongo imatonya kuthukuma memwamba kuete maendeleo kwi mwene nthi lembetani ya ukamba wa binya haine na sokoni wa kinyui kuya matungule umelone wasio itina kubingwa melati kauta oto ni wenda enenthi kuungama na mutongo iwa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kunyuva atongo imako mutwika mate kwitikila kuanua ni ateti. Unani wake waendania na wa munini wake Francis Mwangangi ulaumia wito kuimbai ya mukamba ukwata na vamwe kunenga vinya Stephen Kalonzo Musyoka kosa kivila cha usumbi mwakane ukite. Boniface Mwandu wa Binyandeti inene sokoni wa kinyui kwa matungulu mamenda inenthi kuenda na yumbanisa usakwani ula ukite na muno kuthungulula tongo yelu mata usukumania kana kuvinyania mondo mautongo ikwanza ile itailete na kweli lucha uthukumi kwe mwene nthi. Na sisi ya tongo yala musakua atongo yala mena wendi ngoni. Kwa utafadhali, team very careful. Adwala tuikata tu sakua. Ni mwe makini this time. Mwingangari mwendi wa chama cha Wiper munene wa kwanu ti Kalonzo munthi ngabuthi ya Kalonzo na katikwa Ruto na onakeno ni mubuthi nitakwatiania musimamo ni wikata musimamo ni wisawa ikalai mwikite hata na tinenga baya mundu muima mundu wesiondo kwikata na muyambo sisi ya historia ya mundu aumete hata kwa kuili hata ni wikala anandu vaingi imenda enenthi kuenda na kwata mbao mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka engi kwata mbao watongo ila meungu wa chama cha Wiper isioni siandua nikenda kuthengeni si uthukumi na kwithwa na vinya kusukuma Stephen Kalonzo Musyoka kutuika musumbi wa Kenya. Wiper ni mwiai ba Masaku na nenena ndaukia mundu ndikiangai tikwenda mchanganyiko nitakwatiania tikwenda chao tienda kumayulumba kandi chao Wiper na bai chao bai tei nito kuna suti kwa mbona moko kana moko kuna suti mwiketi kila pesa si aitwele hii nitakwatiania mayuka kwa mbizi ya kwenda kuika sindu nitembe ya Masaku inayo ndene kani matajeni na energy wakati wa kicheo 2077 ni abika muka monia kwa bonina moga na muka monia kwa ni mwiae teini chao mundu utenda anuma Masaku kanokuka kuifanya nunu nukwenda kura nyendina pata nake. Unani wako watambo ni munini wangawa na Francis Mwangangi ulawenda mbaya mukama kutungiania vinya vamwe na withika na kivila cha usumbi ni choka ilembetani ya ukamba kwithwa oyu mutongo wa chama cha Wiper thenge yu muno ni kivila ki yala mweba hali mbwa kuipani wina musi wina ila mzee waku na siana na mzee manda muaende tu na kenda ugaende tu na siana ziungamete wa musiusiu kuendea neza kilangu mutabetie mbaya mukamba itaili tengwe tekindu kimwe kisiasa imwitu kisiende indi timwe mbaya mukamba itaili tengwe tekindu kimwe umunthila ni TMCA wene taimbi kwewe ungamie baa ili taukilia na niye zindula si kuaffect matungulu isonde lakini nondo tiwa chama kitu cha Wiper na nomwe katika alama ya utumika kuya assembly is not here. Baadhi ya nduma Kalonzo wa Musyoka alama ya ziapi ke mzumbe wa Kenya kwamba ni ngabana kamboni tafadhali ni lazima mumu mnenge ando kuonde kuma MCA MP umane rep senator governor tungatete ulona mzumbe weni ulani we wa chama kipa cha Wiper nika na at national level mukamba wimbe wina vinda mwezi kwesiende mbwe mwando mino ngei mbwe mwando mini uwani ula uendeze abduction sila siendeze na maendeleo mandi ikia Kalonzo kivilani tisawa kwa matungulu umeloni wasweka undini ya Masaku nye nito aboni mutisia.